Tini puila. Then as Sondrong ke sabonor saja kenor time di norong ni kawo time nai nor dress up kai tongdo. Tawron jidor khala jimi tengkan ang yahe nog no kum dara kajang kangka nogo ber mas somoso biak tonga nang nai ke. Nogo ber mas somoso riyok samong klai jeng klainya nang nai. Tiga hop kona khala nai shes khlai be ke tare nang. He da tenggalak da. Sar tabu ke bo mes no tui wase to mela mes soli thangka hai ke tabu bo hai mes no tui kaplai ngai rong no se nai hai ke ba bo hai wan sung tui ne ripika mo actually tabu tiniwong hangkang kai rai kasak tai rai kosom memorial cricket tournament tina hai chengi review ka oro participant khainai 22 ta team 22 team angka bo league system ang nai angka kai money first prize tongnai 1 lakh second prize tongnai 50,000 mane runners ke 50,000 ngaita garon bisingo extra tai tinta prize tongnai jara timely phainai tai borok hamke thangnai tai discipline maintain khainai abo hai rokni bagai je mane tamnai first nai bornoke 10,000 taka alada bae rejaknai cash kaham ke mane discipline romoi thangnai rokta haiche naithoke boro mane tamnai public rongna je enjoy khlai mannai haiche kaham ke thangai engke second gangka 8,000 third gangka 6,000 tongnai engka obade no ta kaisa ang wan sugui tongo jotono no kaisa prize nan bagai emne tournament to okabo mane tamnai cup to jotono jaknai je Chandra memorial te cricket tournament যেভাবে যতন ট্রফির মাহাই অরব 22টা টিম নো ট্রফি রেজাক নাই আবো বাদে ন তা কাইছা প্রাইজ আংরনা নেনে ওয়ান সুগুই দङ বরক 22টা টিম ন আবং তাবুক সাকলায়াকো অন্তত তামনাই খেলা 70% যখন কমপ্লিট দङ আফ্রো নাঙা প্রাইজ ন ডিক্লেয়ার নাই এনকে তাবুক বসকাংকে খেলা দুইটা পাই দङ কাইজাং হাংকাংকাই চন্দ্র মেমোরিয়াল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আবনি ফার্স্ট প্রাইজ এনকে 3 লাখ runners angka 1 lakh abo kahamken paikha gaboni pore hainai boni upgradation match kaisa rijak phiuka jujarufa memorial cup 2025 aboni prize angka 1 lakh tai runners angka 50 lakhs tai jotono no trophy rijak nai tai a jagao je performance kaham khainai bishes kai action bisi jara kaisa match o run khainai borno alada trophy rijak nai tai borno prize rijak nai engka obo haikeno tini wahina hai raikasak raikosom memorial cricket tournament jaka tini tamai tini abuna ang sengi rekha tini nisimi abo continue abo cholinai payasak porjonto tai tini o first ro thangnai rongmala adc village ni b team tai ramnagar adc village ni b team borok tabuk thangnani bagai tiarangai tongo ebong borokno tuino tini o jaga inauguration khlai rekha je o khelano tini nisimi continue khlainani bagai sar nang je thakle ora nini je ground nang bai nini tui juli snam jak ground no thakle ke khela match ro je soliri tomno om khatam ni pura ase khlai kana ekhlomoni karon kobono karon tam ninmale target kang kai to cricket to chini boro rongno expert khlai thi sanani engke jodi se kaise tournament rakha engka tournament thungi pai khangke boni tai practice tonglak engkan bai continue practice khai tonroi bono expert khlaiti sanani abuno target ba engkan kaun bagai tabo ka bai ke kaisa por kaisa tournament jagai tongo karon tamni hinmale bo tabo grom chidi oro league system o kaisa team bo 21 ta team bai thangnai heje engke 21 bar bo mato phai thang pai kang ke boni practice ta kisa develop nai engka jagao kangke bo komal cup phon hunchitong tai sub divisional te jara student kang kai nini sub divisional level district level tai state level phon hunchitong boraka jagao thangai participant khlai boraka jaga qualifying manani a target tuino continue mohike muthang jagai tongo ebong abuno ekmatro continue khlaimani jata continue khlaimani jata mane uddeshyo hanganga abuno hacha abu bade tai kuno korai abuno asol hanganga kai practice kaham ke bari rei jemon borokno kaham players namnani abuno kaisa one chok mo nini je thangi tongna rona ta message khanyong sungsane
ना आनी जे थंगै तंगनाय रकनो आं मन मेसेज दो एबं बरंनो जखन कैप्टेन रंनो तै तै प्लेयर रंनो तै मीटिंग खायो आं आफ्रो मोनसाव चिनि दफाव बरक काहामनि अभाब ओंखा आउन बागै अ जे खेला थंमोन बिसं तै अमो काइसा बरक काहामनानि बो प्रेक्टिस आउन बागै अ खेलाव अमो बो काइसा माने तामनाय डिसिप्लिन ते एकदम करानि बिसं काइसा खबजागो अरम मावालाया हाइसे जे खेला थांनाय र बरक अरम मावालाया अर बरक काहाम के काइसा ते काइसा बाय बरक मा थांनाय ताई ऑफिशियल बायबो मिसबिहेव खाइमैया किन्तु फिया बारो ते काइसा कक दं फिरो जदि से ऑफिशियल का जदि से बरक पार्सलिटी खलाइके बाकी जे कोनो खलाइके आंखांखांखाय बनो तामनाय उकाबस कमप्लेन से खाइमैया आंखांखे तो बाहायनाय बा किन्तु हाइपनो ऑफिशियल कमप्लेन खाइजन बागै और फियकजाक जे कोनो समयपनो जदि से आनि ऑफिशियल आम्पायर जदि से इलिगेल खाइका आंखांखांखे लगलगिन बरक लिखित भाबे अ जागा कमप्लेन खाइखालांमानो एबं आबो लगलगिन आंनायो एबं आबो लगलगिन क्लियारिफिकेशन दो जेमनटा आम्पायर बो जागा कोनो तामनाय आनफेयार खाइमे तै खाइ अबाहिके खाइजागै दङ एबं आ जागा कोनो आबाहिके खाइनानि कोनो स्कोप करै आबोनि बागै अ जागा आं बरंनो अमनो एडभाइस दो एबं बरक बो गयहिनाव एबं बरक बो ओंखा कारण तांनि दुइटा मैच चंद्र मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट आ जागा बाहायनो वालाय सुलाय करिदि खालाय नायथक पाइखा एबं थांनाय रबो खुसि आं निजिबो खुसि खाखायो नायनाय रबो खुसि होनना होनाय इनका ताउरन जेरै ताकाइसा जुजारुफा मेमोरियल कप क्रिकेट टूर्नामेंट आबो बाहायनो ताबुका इको लीग पाइखा मियाव इनका ताबुका क्वार्टर फाइनल थांनाय खानाव दुइटा टीम आबोनि परे डाइरेक्ट सेमिफाइनल थांनाय दुइटा टीम रंगला बाय बासटलि इनका ताबु क्वार्टर फाइनल थांनाय आमतली एडीसी विलेज सुतारमुरा एडीसी विलेज इंद्र कुमार एडीसी विलेज ए इनका ताई रामपदा एडीसी विलेज ए बरक ताव क्वार्टर फाइनल थांनाय इनका क्वार्टर फाइनल पाइखांखांखाय सेमिफाइनल थांनाय सेमिफाइनल थांनाय बस आंनि साप्तान बिसिङैनो आबो फाइनल खालायजाकनाय जुजारुफा मेमोरियल कप हामबाय।